Pozdrav i dobrodošao u još jednu backtesting sesiju. U ovoj sesiji ću obrađivati GBP CHF i trade koji se desio prije par dana i samim tim kako su mogli da se pozicioniramo u ovom tradu. Sada, ono što ovdje imamo zamku, znači imamo tu prvu promjenu karaktera koji će, kažem, mnogi trgovci na marketu da posmatruju, veliki fondovi i također individualni trgovci. Znači ovo nam je zamka na marketu, znači to je ta prva promjena strukture koju generalno svi žele da se pozicioniraju. Dobro, a ono što treba znati je da odmah iznad imamo jednu zonu od interesovanja koja može da nam bude interesantna za pozicioniranje, za posmatranje. Zašto? Ta zona je likvidirala se iznad i nakon toga je napravila promjenu strukture. Na 15 minuta možemo uraditi refinement do 15 minuta i samim tim ajde vidimo kako će ovo da izgleda. Ono što ću pustiti, znači pustit ću da cena dođe u taj nivo, samo ću obrisati neposredno prije nego što je cena i došla u zonu. I samim tim, ono što znamo, vidimo da oni koji su pokušali da se pozicioniraju na toj prvoj promjeni karaktera su likvidirani, samo ćemo pustiti još malo. I samim tim, to je nešto što također treba obratiti pažnju, gdje će i kada drugi traderi biti likvidirani. Ono što sada čekamo je da cena uđe u tu našu zonu, znači cena ulazi i sada mi znamo da nam je ovdje posljednji low. Znači po našem sistemu pravila znamo da nam je ovdje posljednji low, međutim posmatrat ćemo također i nakupljanje likvidnosti pre nego što se pozicionira. Znači ovdje vidimo da nemamo ništa još uvijek. Znači ovdje cena pravi neki break, ali još uvijek ništa nemamo. Sada, ono što ovdje mogu da vidim je da cena ovdje kreira likvidnost. Na 15 sekundi se to mnogo lepše vidi, međutim u ovom slučaju na 1 minut također postoji naznaka da je to nakupljanje likvidnosti, znači ljudi koji kupuju ovaj trend line sa ciljem da se pozicioniraju više. Međutim, ono što mi čekamo je probijanje i samim tim naše pozicioniranje. Ajde da pustimo što se dešava. Znači ovdje se ti traderi likvidiraju i sad ono što znamo da nam je posljednji imbalans ovdje. Ovdje nam je posljednji imbalans. I sada ono što bih čekao je da kada cena dođe u taj nivo, da mi da konfirmacijske svećice da bih se ja pozicionirao. Znači još uvijek nemamo ništa. I ovdje dobijemo savršen bearish engulfing. I ovdje bi mogla da bude market egzekucija. Sad, pošto GBP CHF ima malo veći spread i jednostavno su malo veći pokret, ja bih stavio ovdje pa barem 6 pipova. 6-7 pipova. I naš prvi target bi bio, prva strukturna tačka na 5 minuta, a to je upravo ovdje. Znači ovo bi bio prvi tepih. Ajde vidimo kako se cena kretala nakon naše pozicioniranja. Ovdje sada već bezbedno se povuče na break-even. I ovdje dobijemo naš prvi tepih. Eto, tako je izgledala analiza GBP CHF i način na koji mi možemo da se pozicioniramo na osnovu izbacivanja drugih tradera, jer to nam je pokret koji govori da je tu injektovana velika količina novca i samim tim da je ok da se pozicioniramo u toj poziciji. Tako da ovo bi bilo sve, a mi se vidimo u narednoj backtesting sesiji.